what's no ini season habiat dawe ka channel dawe ka stream live pat nama ba ka thut ka network ka jala nalian ka network what's no ini kalian jongaru so pan map na phi ki perlok maka network jonga bat laptop bat mobile ka sakut tang ban box pada ngayo sedang biang season ka game te ngin pa jak ni kade kala de ka stage 4 jonga stage jonga channel stage 4 jonga dugi team welcome back again sa season waso ay nakalian jonga mo repeat jika ni mata sa season kade sa ka kade ka juhi ka game kabangi continue ni ramat tadi ko ni dang siat ya kita kijong zoom hajan mo te ngin pait na ka team kulis hatu kanung layo side gang president dengan fight ya ka team jong side gang ka team zero IQ kawai dalang jong Messi the goat pai jang ne kipi presiden la kawang ni ku khaban yang kita isia kala syak nyon ni mar kala syak nyon apa dang hi kim non hari si oi ani lat itu ini la na man arab ini prolog jong jong ila na man arab ana miladi la syak bam ga zone nomor kala de stage 5 ka stage 5 kala bam ga zone tebang la na man arab mo fili bang la man arab mo oke takat kaya rap tim bom la bannya batai kan jengena begini Messi digot atau shot knock si Messi na jong layo ka high ground nakaliang jong ka team 11 son of god dul knock ngami tu ithau su ang ni kan jengena takal imbang lut baro pansu engan hape jadi way mo kal bangala iban cover nakalinga jong ale kun one like what ada pena kalian jong ke team 11 team 12 ke team speak jong son of god kiru kedang m kipi presiden de ulak rute kena tunai ke saya tegang yang hajan ki jong IQ zero IQ ani kipi presiden tu teriang aja kabu up 777 ulak hap na jrong imat ngatharai kita sedang nak man pet na tharai am tikana shu gadang la ada daga masuk UL file good yang tu KP president season double reflection what the reflection nang ni KP president ya kajing phai pat jung us season ban kruit ya kita siap ra ngut nang tu tela jenjar pi Messi tu la jenjar banera baki ngam tikana shu bon nang la banera baki du kunju akan ke por bang tan mo kedam ha pedeng met ti kodu ula kruit biang an pe ju kodu kai ka boleh kodu akan ni menta ani pinut ban ha ka game tem long hi Jason dula hap marway nang tei dengan pet high ground WJ ling dok kumnukin la dong WJ ling dok kadang elak na banyada ka zone ka kerat bai Hasan terbait Allah na lagi jong urat jong tim GSM Ruwet kodu na dun dan bang nalak banyada ya paduk goni pendap si sendan ya ka tim jong tim jong WJ ling dok kada pendap kelana kalian joki jong IG ba ai kala pendap dah lenting waduh layo saw nyokil borok total GSM mum dan shu hakani ka lobby nomor bala syakil no wala kataru to kami lay yan page sticky wir kibadangnya fight lang barok tim KP president dah unit cak cook dengan page yang ni ta mana ba cook tu unit para bay cook team 15 KP president la syak knock yo kulis dengan page kita kulis la yo sankil kini ri ba pan mana duk meneh ki pan mana duk meneh
some kill kolis kena stang armut players kena stang armut dengan pet yang ni lah ulas gonna green kumpul perkat ba udang don kolis nadin klampai perkat kolis layu abang sau kill total 7 kill baro OG sorry na OG dong tim kolis inga ong kini sisa ki bala ong ki wen benda ba benda la kai ni tomlong paduk te ulayu I paduk goni ulayu I bad liang bat mon kuit chuayan no hang te ken nak kuit haban le jarap ni arab hang ni kidon armut te kamlong ya paduk marwai paduk goni haban arab ada arab kamlong tama ka bahai pade ba online lejbe nama lejbe ka kamlong badin makman ngasanya ni paduk goni badin makman paduk goni haban kan ria ada bukan ria umlong nang ni yang perlu goni kerwet kan reflect kolis te chisin balaban kolis te tak basuk upendap chisin don aduh sisa kan tim kolis kam wan ban syula kai mulu malakala wan bedda ka bor jonga jingle ma betai rek sisa kinom ba kini jong kupar kimpoi perkat ba ucili dang don sapo kimano udah pula na menada cili cili ru fight back cili unok hang nete lara kimbe kinra biang sasisin dengan tim oke kilala man pendap no arsi na bisa kala de banyo chicken dinner na kaliang do tim kolis Henry labam jam ke 8 ban da ka tim labam jam ke 8 ban da ka tim speak ki pendap season don exodus le kai bah ki bayal le kai na kaliang jom ki Henry ngating la ima ngana mudur ba kinra na kaliang jong ka tim jong I kolis tim kolis baru ar game bat Miramar bat Irangel kila bakalano ajing siya kila day ban ong meneru ki long baar mentar ki long baar tamba it's good ubaar hi unra ya katong kata ka jing sisa tenga sengo ba pan map sa sisin ya ki nong pen wat sengo bakasakut menega games nakadaw ba kadon ka jing thut technical issue tinagalingan jonga ngayo kum ngahap bakalip ka wifi ka thut no ngalan kadon ka jing thut technical issue te wasui tinagalingan jonga ru aklam yo ban continue ka tukaju ka live bakaba meneh ndai menta pila ban pe ban continue dengan dengan live ka menta kam don jing da ma what ya thau inai persang kijing duna nang continue naka man akan nakapor sa kapor te hopefully ba ha ka wegas ngi la man pendap sendon kat kong gijinon kaman biang tanang kalian jong ngadu nama mga karya manen na po snong awan sa slong tinga kamla ban prepare bang na spoyi ng namta sipang manen sipang at pangaptui kansan ta daw ngamla ban le continue life ya katu ju hi kadon gajing bakla te wasu ya ki para nong pen ya kanika channel ka jonga ala persangkat bala ai nang kalinga jonga ru penbiang kan bala ai te wasu mo ai khang jing khang ada ngam deh bangai le kai subha bangan mi le kai ngatur kanet na kalinga ngajok ka watsui ai para ka baya pelang mo te la sha ka singa thrang la ban le bha na mala sha ka singa la de game ka bakham kerpang khandiat namar bangan ai ban kai free te kan mau sa sin yakini ki players ka baya le kai man kamit sorry ngamut ban ya thu man ong ba
Bahasa kas ni ngan don free 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 entry lah saya kas ni but kan long arts ni ka games tingin nang pen bet ngin le kumna ki screen bro arts ni te so hase kini ki ba don hapo ka group kan so ban ai kiba page live mata kan so ban ai ya ka comments ka jong pi ka ai jing dan kam ka ai ka jing penam so ban ai comments ka jong pi so hase da ko nuru ba pin chu yas ngap te kam long pi ta te jing si sha pi nang le jong ang ba direct te to kadon ka technical so ba man comment chu shu ki jing tam pin tip nan dup tip bangan la ban pha ta kulp sa jong api so bu kran hodangar ngam so tu bo ki ka ai ap si pangar pang mata kamit ngam don nia bah ban ngan keren ngaso bang ngaso je tu aju ka por ngaso khat aju ka por ngatip keren du ngam naso 1 met bah bakal atu cuma pangan teng ka pan hiar ka pan ka mood off no tapi kam ayu shu kam long excited cukup balang sedang mana deh am ko julong am kom ta tengah alung adon kom ta hi mata situation khen tian panga katut mana am ngaso flop te kanyat da kalau kom tu to kata makam lele ini hun ka hun pada ngani hun ka hun pat ya ka ka ba ka ja hi tan am kom no kom de bangak ma ikun te babalan sat mar bai
thut man am ta tahu ngaso shrine ok kalau man nang piang momentum ha ka game su ka barang piang momentum ha ngaso du men sim ha la kalong kum ni te perlu pa i pila man follow yang ni hang ni ha po jong kan ni link tengok apin yang ada link pila man follow na nga link mo tikino gini jing pensai la pidan kam ngaru ngan sabatai susu te kini mo so bawan follow hang tu tokan bagi players kelang join ngaru ngan chim umdi swa khendiat ngasadun kam umdi ngan refresh ya ladi khendiat nama bang langsung off mode nama buka thut kan net man ne jing sak screen kam de ban thut kum tu tentang bang don bagi yo i hadu alas na continue yang nak away game 3 game 2 ti menta kan den game 3 harangkat bat ka live gin le te what we ai kalau chibun jing maklangan sa edit kambha no i badai ban edit tabang ibenut tanggawe kalong ban nakal diang jong ka tim kolis balaikum tu kinang banyale kai handai kem nang man pendam kat man ka game kisu island ba ki we bakin la suk la jam balik lem tu nga semua ban kar pada tim kolis du penise ka power jong pi pinam no da try man peni power Chu alam itang ikiwe bikin job suk pi ngam tharai pi kharwit bai se pi man ai kiwe di man to yu pi te man kharwit ld ham to ka game kadang ya ki players kadang rung ski to kam nilai te ngayu i ba ladon bagandona comment section ru kli ki badi ban kli ngai tanat so sorry meneru kalau ngajing tut kum tu phim dei banya thau panma ki subscribers ke bapej nomor kajing tut jong ka games ka pan thut langi ke nong pej itu kum ju ma hi hi ha what sabu ni keren ni kum pasal tengah you want like wow, let's play with me. The one. Oh? No. Tic tac toe. Tic tac toe. Cut back the players. Kedang ngerung. Oh, no. Not that one. Ada kan ni? Tic tac toe. Okay, let's play. No. Not this one. Only this. Only this. Let's go now. Red color. Tic tac toe. Okay, here we go. Ke game lu kala sedang ngaru badi kon pasal jangan ngila kai lang. Te ngila kai ni ke game tic tac toe. Bal hari ni. Hopefully ba hang ni in job mengaru. All the same. This is a simulation game set in a Kedia virtual time. world. Kedia time. It does Pin not het nak penilai represent kai. real Okay, life. kedia time. Okay. Please play in Ni nyanyi wood. moderation. Take Wood. frequent breaks and So play welcome back to the game 3. Kabadai na nam taka game 3 hapo Irangle. Game 3 of the day ha ke Irangle. Ka tim kolis artli kaliyo second bat mane ka first game Irangle rukum ju ha second game rukum ju te p kinong page ki viewers kinong page borkhot so bha ban comments ha comment section tinggal i yang ni kalau don riungut nyaungut kalau dan kiu kinong page to okay share lang ki polo ki jong p kan live
Khang dia live stream ke jongi ke jonga nginang la ban share dia ki parlok subah si share share ki parlok ki jong pi backen pet ki players kala arung lut baro ki players kala arung lut baro te last dang ka game mata ka game number 3. Here we go, 18 team on the stream. Kodu offline ngam tip balai te hope for the best kodu bandung nak kam koloi ka game kala ayat te so ban comment si kini ba page comment ada pim comment te ka sub ke jingi don lang kam shngan kam shung chit pi yang aru ada pim comments ki ba pi kwa pan sengau dengan dia jong pi khnang bangaru ngan la ban ngan batai dan ngan keren ngal di khendiat ngala sengau kam pangat khendiat jabi na mangala klik mane ba sakut kuntu ke tambah what you tell jing duna ki kan ke jing ke game so jong ar juk ma what's ngau ta ngilayat players kila hiar inang pehi ha ka team hang ni ngio i ba artli ki team ki letlang ngana mudur bakini kin sasiu kaliang ke bakila bakla manen rei poi hang tei klamiu ki ya hiarangkat bat ka team BRDR wana du meneng BRDR ngaklempet ya BRDR na du meneng mana bi au kamap tikla ibang sisa ka hiar sa te sa northwest to players play here play bun ki team kali yutanat ki ya be lang ha ka apartment na kaliang jong kita ki team ha apartment BDR kan ki dan kini lagi ada poi ni wi ada poi tini wi dang hair imdon kerteng ngami i kerteng ke jong i hang ni balik kamdon kerteng kom ni ya thula yang asa kom nu gila mai lai kai khlam kerteng la se oh la nok chwa ukipi Master Shifu hang ni tiklaya fight mano banyak fight ngam tip kini wei lu klaya fight lang teru la syak nadin badin matmat rex lu syak pendep yang 777 tena jerong kerwit kodu da ukhnam wala man siat ukhnam sisa kai kodu la pi baklang ni tim long pi mlong la de bele chim nak suloi shwa be shrak suloi 777 mentaka sengi ti kapan ma hagan ka irangel kaping pm ka thot ma kaping lu ka kiu na kaliang ka jonga kaping ta ka ba ka rakhya sa labe ini siang pe KP hang te gi nang te la syak pendep no hidang step hang to marway hatu la ne mat pendap ani pendap chwa tang ti marway ne komno oh sha nok BDR di ma BRDR oh pi knife bakli pleng pimut ban pen ibor lapan ban tim KP ngai i ba mantal syak khruit dan pet sa hang tai Team 11 beli la sya ko du la sya pendap no season don ko du hang tai sa satang paduki padu goni bad this aim or reds la let no so sorry ni ong du to hang tu ki team yu benang yajan para bayajan
Hante po yas na yang am try begini fight kini tur kum tur mar bang lat. Kena hang ni hi kin don na kalian kim tip i try badan player. Kena kitip na jong 777. Oh klayo sendan pendap sendan. Kila pendap si sendan. Ya BRDR kila pendap si sendan. Baik kipan ma hang ni kipai kirung kipai kihat kipai. Tahu hatu kila na nama berkat jaka jong ke tim Chahe. Kila approach bentar kila sutu bagi don tang lain ngat lain iwan tur baik. Betai kali syuk betai kampang syuk dan long cai fi. Tabarok sangat kiwan season 1. To this im dan marway hang tei. Kini kila tur na tim 777. Tim 777 kila pen ibor sya. Kam island. Oh. Smoke. Ala cook. Daun ni. Aish. Be din. Lana wala pen be sya. Pen ma sya lana. Tingam tharai bikin syutur kul malu na hin kali ngajaki. Bersunai kul malu kisaliahi. Ki haban pej. Mamanu. Bademano. Venom sa shisin yo caveman. Ula nok baru pendap sisna nak tim KP. Kolis. Ya ka tim KP pekinesia. Pej ini tong supaya klabe ube presiden. Aku okay ari nok iwan direct layu kumto hang tu layu nok direct itu pendap. Hang teru la pendap hang turu tim KP kila pendap. Mambau jai polis video Venom ngam parai ti berpindayala. Hoi kata ini sisa. Tik kana 100% ke tim KP nomor 11 wasui ai. Pila le KPE pila le be ya ka tim ba me ding. Pila le be ka tim ba me ding taba bahahi pada pihak bani compete para bayataf pe sau kill la yo complete la pendap lut ya ka si tim jong ka ayu ya ka tim KPE kala pendap kan ya ka tim kolis. Mentangan phai biang ya ka tim jong ki 777 bat chahe. Tim 777 bat chahe. Meralu haban pet no nang tena mar ba kirang don po zone. Tingam tip kidang la haban pet 777 la ong IP. Kini 777M ki penma pin du mena. La nok ki podu goni. Tu kodu pula nem. Oh kodu rula penok ya 777 SPDD ya UPDD lekai baru ulanok no you Messi the goat tip kitur kidang ya fight he ngakwa ban pet tang ban dem no kidon sa te sopo yas na ya ngakwa ban pet ki tang ba lekai ba ka tim lekai baru mendeng ay asno bakidan ki ba ang ba lekai ba udi uba kade ka tim ka baki sharkai ba baki lekai te hopefully bikin sharkai sisa te nagalian lana wala le push ngan pet lana wala pandai pe podu guni. Ya lah, ada pandai pada guni. Oh, lana. Oh, top dog ku bebe jus im. Sa satang ikodu marway. Sa satang kodu marway tolak nem kodu. Katu Gunner Aaron su lalej no kini kelaya fight tang matip new ina man pa gini. Ari son of God lalej no siya pendap ha ka team jong ki MRM manta ka kanti MRM ngaklam yo pa JP wat sing VA na kaliang jong PK players. To ka zone kala bam tip mano bam ka zone na la sya khrut nan jangai ngam tip dengan pedan mano hani ke area sya ni undan mano gari na ka zone na kali ka jongki to kilala pendap kat tu tengah trai ngan pe se le kai baha ru kala pan man ru mene layo arkil tiklabe ya ul sotrun 70 la khrut biang kita nang tai kolis ru kumju tangan pet hang tel kelai baik kini ya baik kita siat dengan nama ban ong yang ini rumah
kilala man pendam nan kan kita kan page kini pan Morgan team 20 ka team Jonky Old Boys kitip na makidon hangno yang no ta mana hangni ke don nang tambah ha kan ni ka jaka ngam try begini fight kini no ban fight lup bet ma man toy ni pi kan page ki way team so trun 777 nga phai be ki sa isin na mar ki fight na du man na tinga ha ban phai ki sa isin kan ते सो हमारे कमेंट्स थार से कि नों पेज वाले भी में कमेंट्स पे खपना पे ए पड़े तो हमारे कमेंट्स जो ये नंग तो हमारा टीम जोंग जिसम क्लाला बंदर ओ फिनिश सीजन डन डाउन ना u ko du ngai inga thrai din ko du ne na o TK Venom na ka team TK Venom ka team Colis kila one approach ya ka 777 kala late no ko du so thu bodon stang marway u haban jai jai la nam le jai ula ban jingma na kaling jong u pitang sukhi pendap knock le no e hang tu ti pla pentip ya ka jaka song jong la jong pinam la le isu ang tu ti pin pet ne pin ri du to 1v3 ne 1v4 1v4 to ngarungan pet 1v4 jeling male ai kini siate kim male ai ki kluk kita ki kelapan i ha ka lobby ka bamanta kamit pinam la ai ban ya keren bat nu tu pinam la ban ong bakila man la mano dengar ting hap sania hap pen pau bet direct ba ka team Colis manta kasngi ha ni ka lobby jong kani ka jing pen le jong ka eastern screen ni hap sia parta sa kale la le ai ki wei sa kale sisa te hang ni ngai i ba ki ni ki duk la ya tam khu lang en pe ji tai to ki la kan mana nang ni to pe sabar ya sabar dan argut te hang tu jong x jong elmot lenit te black dog la pe nang te te kitang shu anok kinisia te la tikana kan tur bi wei la tikana ba manu ban nok shwa who will be the first knock ban yo knock they knock mo knock hangnim ta kamit ngidon arngut ki Messi the good way Messi boy we kumut kham khalung ini mat tharai naga team All Boys te ki i Morgan i last flank nang ni na side the start im dei ban pen thut chwa i de ban pe chwa na din ma sun poi hajan kamut bam jam kan pet lawan ka team Colis su kalawan lang hang tei tip ki wan gini tela ima Venom tela wan Venom tela ima wan jong Venom tela kenal ima ma orang ah oh la sa damage sanok armo la sanok oh nganang yaro ndai penban la sa karbit kelapan ban da i wan Colis udah nong yada tibila nami Colis banyada ki polok jong nama bakla kumtur bakla asa pendap no UX but ya u elmok namar baki syong ha open area Morgan up bedak basuk mensim ki tim Colis season 1 season pendap dan jingmap dan jingmap ya sei wan Colis le te pet lupa ada pim pet te long ya kran prakil te perlop prakil te hang kan wan kini sia kamu cuan trum dari keren jengai isu ken tur bar ruk bar rak pinam la lai ai gini sia tikan season maklabe ken be thong mai hadu mandai yo tikini ki su thu ba ken chulai kulma jate ko dekam dek basuk tiken sa pan up thong mai la tikana ya kata te tikan thara ni ka game kala kham jai manta kham jai thara ken me tur shu manta tikini kala ewana den to kamai lai tene pe ja show wei ma ini pena show ma
Kedang yang fight, kita udah yang fight, tem meralu lah pet marway kumto, tau kedang lah em tau meralu tim Messi the good tu lewan cai nang tei Messi the good lah late sorry, nah aku bakal so kedang yang fight yang ini Messi, fight, uni utik itu mark tu open map he, open map lah tu mana, marway ukam long agresif bah tang bah hakaba finishing te ula with Venom pi Venom te accountability open that baik ka iko bos dang ju ala tu ni ya kata te sai bah ni cuma ulang asif agresif tang bah finisher pada udah ini Venom te wilu di TK imar kini shikim dah magila kaya lah jong mata sini karena kan jangan masih TKL gambit ilalim dengan TK2 TKL kita dalam video segi yang persya lebih ke jangi baik saya kasih TK2 TKL cili dulu ilalim kami jangan dia aman bakat zone kalau awanam kalau di stage 3 itu kan ada kita itu kan one byte TKL gambit ada yang berpendap sangat apa kajing siap nanti boleh Malaysia play berlawan bala shot knock no oh klaim knock pi shot damage ya kolis dengan ma tahu si saya kolis dengan ibu kolis open ma kata kan sini nganang mundur baru ke kerengkai ke kerendiri anda ngam tip basisa ki leaderboard kenapa nganang mud Pak Syukran nanti kita pun import kenapa kini sia ini dalam ini nama pion susiat kumtu gitu sia ada kan saya kulis ida nanti siapa nak tambah para bayanit bayar dekat pada yang dapatnya para bayar dekat malu ban yon nok suatu kan pen kulis sudan sini sedin pi pen her kelmar tike mak tike flang ma ite klampoi perkat menuru ba ladon sini kasai amta kami kaya be kini hada unit salit tike tu mak you mak salit tike tu sama oh shan nok kelapan banda makalan tike tu Kerwit kelapan man sisa rumah kalan tim old school ni bang antu lalai suati ke tu mak lalong agresif siapa pelat lade belong jai jeng sisa tang bakadi ke game happy bane nama di assaulter dan tips de ne am kajing la banyak bertai hai bandit banu hang banu ben kinut on pensong yo kulis sabar marwai makiti batang syubah kalahkan dia tok hang ni hikan bam jam pejitei just sandit dan bapa iya nak ada impact dia lat kenapa nak dia tambah kita habar zone kita hapkan ria dalakan ria unyo kulis kalau nak nok set ke jema nok hang tu kan mama nadin pilapan ino ya jaka yang jong melalui kulis hajing sisa pim dai ban lek tu la kerki palat to kami lai tabaka tim gojong pire tim ka bai ma syam ta kami tengah ngayaro kerwit hang te plat oh nang la yo magalan yang marway hajrong tibi yo na magalan arkeli magalan tambah ini kai pada ikan kya hero morgan si langsung ladi stage 5 kadang-kadang hang ni ini kalau yo macam open air dong ke team 17 ni nanti mana kejar-jar bahan nanti mana nak kami iya ki kejar-jar tim MRM kayak long kejar-jar kami paling
center of attraction. Ila bakalan mare siapa dengan center of attraction te nak sakruit brand. Berapa? Hai, RSU. Tom gini siya ko don na pedang ngam tikana bakin yalat im gini siya ro. Ta kabashay. Magalan lapan push. Mabayo. Nice finishing Yatike Venom. Magalan old school, the old boys nanti kena. Ki veteran ki sahi veteran ngat harai. Pi ai kating old boys ngat harai pi ki veteran. Tidak pidi sisa ki veteran tidak paidin kenya bukla kamnur kamu sibit. Pin mare kumar temlong pi kenang dan te shadin. Ni kita. Kita kada umralu lalait la pada Master Shifu. Ada himan pendam. Kaka stage 5 ke jingin lek kalau ngaba ibang tinat kena. Ni sia kala up shatai gini kelawan pet kami di zone. Amoxicillin. Jai. Ayo bende benok hang tu nok dia sia makalan. Kakim kam don mono bakama kene do ba baklot. Kam don hi kaju kabor bagi lek kai. Bang bang. Benok ada benok ketinggi saya kita ada benok hang tera ada kim nok hang tera kam yo jing nang ban round dengan ini nyala ban pedri pet na way sakruit na way the old boys kelak persangkan bala banyak pedri ni kimla toto kami lay kai baham tangan pej jong Exodus kini tin adu menang la ongai ke tim jong EKLMN kini tim number 8 kini kita kai baham adu nak kai baharu la cari revive andon jing ma kadang im gini ini kulmar umlong batur kulmar kini umlong laman begini kini ki pro players ke balapan isap saya tim kulis katu play pasang bala art league games la jing siap la de bala tim ni kemla Punjab ila de tengah ngait ba nazalan khoi pla comments ba site pla yap nya kumno hoot nagalen jong ki pla plan employ ayat employ itu Exodus hangi tidak ada kamla la shanok no Exodus kalau ini Lalu isi hantu. Da kaj Master Shifu. La save Master Shifu kala ban. Apa ni arab leba. Yo stang shinit la knock pi di dogli. Kat bang on tempahi jian opat. Game tekala long very tight. Stage 7 kat wingut dang don. Stage 7 kat wingut dang don. Imagine game kalau ngambat tight kena halu data. Stage 7 South League team gadang don ke stage 7 ngudur kan poi stage 8 dang don kat ningun kat lu kan jikap niat ka dengan lang kabala ima are pik tang kendiat tu kan Master Shifu to Exodus sulala berkawalan ya Master Shifu ini kita tim ke belakang si sangat dengan apa kai. What a need WD Linggo pimare open air Indonesia ke Danjingma pimare kulmar open air Indonesia sudah on kelaban ban ya ladi kayak gitu de hajing si saya pada de ban yo lat kumui tu kini saya tinggal nomor toki dan don piang tu ngin kerat no ngin be anyway ini begitu ai lakukan bapimon South team nang don ma South team MRM Niki tang supik tang kendiat hajing saya ade ban yo ban kruit hang tu pihak ban smoke room don cuk kini sia ka tim BG kala yo lek kat bamon ma kodan hapo ye ngadan song ajong kali te kum tu ten long sa AP Master Shifu dog las
Termasa hari nyong tak yo ban kill te. Lai bang pi. Kalian dan view lai page bajai. Page share beli mana no ipan orang ni pada kau. Miki mak kia su syawai. Saya nak mak kia syawai to UBGA sudah ada ban tibu dan report dan dia baru dan net ada ban net. Tang bom dan net su pi. Sab eno aja bom dan net dan dia ban net te lai bang sya. Shalak. Hari. Oh, jump shot. Hang Tei. Berat marway tau lak nemban pendap, lak nemban serwit do satang. 1v1. 1v1 unlock dot baro. Revive 1v1 1v1 art lagi tim MRM versus tim BG. Kau melto fang tu ye hoi biang ice down it mano banyo dah don unit ada ban kawang kita isi akan don hapok kini kan don hapok hang ni kan kini kami ada menit para bayanok dulu mat dulu oh pendap suk nakal yang jong ke tim MRM Kalara ya ke chicken dinner mentah kan ni ke game apa mentah. Ke game so tight ke bai ida ibang de kena hadu online andu unriu kill gio na ke MRM plus santa ke tim kalau pada Islam hi ai warning match sisa to ke tim jong ka BG ru kalau tengok tambah layo sau kill pada layo top 4 top 2 no elade. Nah, tim jong Exodus Master Shifu ELKM kini layo top 3 nama tajong ki baklayo hadu kumba rakil na kali ngajong ki debut untuk jong tim jong WJL kini tu lawan Masau lawan Basan jong Magalan Messi Boy Mahendriu ngakwa bani i ka tim jong Kolis kanu kill kiyo habaki top 9 ru kendai kill mundur pi kendai kill kiyo manta kamit ngi i baka tim jong ki chahe kimla ban poi kat kum kajing la kai ki bamana kaski saya wala kataru to kami dai ngi there's another day another time te to kat last game kat sawan manta ka last du ka game te nga kermen ba kini la kai bhabi nga last game bat ngobha kinong page comment se ke kebadan kam bangan batai lane banyak kan ha kane ka chat ngarungan comments amdan ba comment si wedu pihak page adu ar kumut pihak dan kibak page live tang ba premier comment se ko am teto share lang ka screenshot na kalinga jong pi share lang po group yan ka screenshot no bu yakini nomor san lai sau san reu nyau pra dai shipo khat wei khat lai to kini lagi tim maka duduk jang ka tim KP kala lain no sa kamandu ka ba ki dai ki tim ke balai kloi to makio skill pada maka duduk kio jong ka KP ngon sorry KP itu KP kan real tambah kio hiban kill hatu sangot BDRD na BRDR ngam tip beli tu art lagi players ngimi i karteng batalya menga babaling ngimi i karteng te naga tim jong ki nigi jong PS Igris Rex but son of God ki gila yo ta sikil la le nang kloy Messi the god hakani ka kanti ka mamtai klam yo ai nang ni 0 IQ mo 777 tigla yat durut si shamane kala yo adu unriu kill wala ka tar kill kloy ka number khal ar ru longla ya khruit na kana tiga GCM duk dele nomor khatwe tambah kila yo ta like kill kom tatat nang ne tiga tim jong ki black dog so turun elmo kon x pada kini sia kila yo waspo tambah kila shakil no kila yo makin tang laingut pada teto ka TKL ka tim TK Kolis
ke tim Kolis I kabala ima sisa baham takasngi nadu basdanga game hadu menparu ka kill ke jongki kam duna ya ka sam kill ne hindu kill ong itu iwen comments menai ong ba once balawan ke tim Kolis wat ya lekai anjingam lut baro akalobi kade sisa tito kibayo top finisher saungut si yang ni lapan I dari hi ka tim jong Kolis I dari Venom hadu sau kill layo the best companion nomor rescue ketika tim WTBP ko last elimination to iyo TBP ko balik 8 dap kat tu ke finish dengan liga jong I RCCI balai kill 8 dap license rescue what a game dengan liga jong I hadu survival time iyo hadu si 1000 pak kalai minit second ilayan but round ya ka mabro ko hadu bala job senan balai final elimination itulah cara nega game mentah ti sobha ha chat sobha last game mentah ngin ya penle ka bakadu tam mentah ti sobha ban text ban comments ban pau ya ka jing pau nega lega jong pi yanu bi ko ban yo I hapo ka live na ka bantaki players ki bagi ya kai ban mentah kamit ban ka lega jong adu ban I ban kan persang ban pen I do de barok ban menu ya kai berkumnu ki ya kumnu ki rotate mo then let's go for the next game te katu kala itana sesa ka game te ngatingan kana sai la ima pi Alaima. Okay, let's go for the next last game. Are? For the last match, nganang mi sma tangkat tu sma mentak hendiat, battery ula jan down. The last match, may the best team win. Nga ong matakas ngito chu tu ipi manu ban ra thai matakas ngi ngana kalian chong ating ong kira tim Kolis pi tim Kolis I nga ong kira ne pi ong kom nune te ong nam manu ban ra ong chan manu ban ra Yaki points ngala pan iya live bet kami lay la ban bet po live te nakaliang jonga ngala pan iyam tu pi po live pla ban tho ya kitu pla ban back ne pla ban pet ki points su pla ban ken yang jong pi ya kitu ki points kami lay bu jing ken yang jong pi ngi rung nang sim jing ken bangin num baklam tamit pen men takamit kam de tan kamit ka bambiang yang ngi bangila penbiang nakaliang jonga rung amla ban penbiang haban biang ya ka live stream hadai pim de ban tho balasha ka sngi pendengan sale bah balasha ka sngi ma barok ki pro ki bay pet pim de ban tho pim de ban jing sngi ai ru am manang kalian jonga ngan persang ban le kam hakat bala ai ya kan live stream ya kan scream ka bangan le man kamit tikan sadon du kamit bangan namla ban pi live ngala ban pep no ru de la sha ka sngi pen man pen bana sa sisen shwa man poi sha ka final game te ngomot ong ba man takas ngi kadon jing tuna khandiat na kaleng jong jing penle jonga nga klempet ndu maneru nga klempen yo delay ka por te kam le ya man takas ngi kam le ong tu nomor bala sha ka sngi ngan chu tu ep kan don ka free entry na ka banta ka price pool ka bakhatsan spa tingka ka ban penlong la sha ka sngi live hoi tarik bat shi tarik men mit ngan penele kai la step sngi hala sha ka sngi ti khnang ba pi ki players ke bela kai bat pi ki viewers ke ba pe du komju pi de man bat jingmut ha jabing jong pi bala sha ka sngi ke ba kwa ban ya le kai ya kan ni ka scream jong ala sha ka sngi ngin sa sobha ban join ya ka WhatsApp group ke jongi ke bangal ada bu hang ni apo chat apo live stream chat kami le ya kitu ki ba complain ta ka sngi na ka banta banganga ai jan plat ya ka live kami le Hoy kini ba comments khozo san
Southwest tu kila aban job kila aban join ki Southwest tu kila aban join one join ban ngi tambah kila aban join ka WhatsApp group ka jongi ngala da pin hang ni hapo ka chat follow yang ngi hapo ka group nya ki jingdon kam bol ko ki badai hapo jong ka lasha naga banta ka scream ka jongi ngin sa batai be tang hapo WhatsApp group te thut ka net imak nga kalau ka jing glitch kendian wasu ingin persedang kamslam yang ka final match wala kata ru peniasha te lasha ka sngi ngan ong mesa chisin lasha ka sngi ngin penle ya ka free entry scream but baro ki team ki bakwa ban join ya lasha ka sngi pila ban join lasha ka sngi but ngin penile kai but haba pikwa ban join follow join itu ka WhatsApp group ka bangala at apo chat te pila ban join pila ban ya connect lang ya ka ba man takas ngi piwat ju complain ya wat so ngai ngan was mutu bangala le jam la ka delay timing dei wat so ka net ka jongar ka thut te la sha ka sngi ngan sa pne ba kham ha shu ngan pne malu mala ngan sa pet pha ngan sa shong shi ja ka na ka ban ta ka game la sha ka sngi mo porlong wat so ngai ka jing duna ka jonga man takas ngi namar nga hap hi ban ong nga happy ban pentelun mana kala thut lupa kanan tadau nga ong ba nga shudi no dei tang ban pentengan ni lade tang ban pentengan ni lade man takas ni am flop ha flop ngaru nga haban pedang man takas ni nga ngan cia tu pi ba kala flop huri ora nga flop hidu ndu manne te wa sui ai nga panmap tambah nai tho ka final ngin pensang no hi artat lasha ka sngi ru hot yo kani live tambah lasha ka sngi ne live ngan delay no palat ya kala minute sejrong na kamu no live minute ngan delay ya lasha ka sngi ngan sedang lupa no dudang sedang ngan pen kre pen krum ha ya ki ya ka live stream lasha ka sngi bar menta ka sngi gade jing duna gade jing paklan ngan jongan namar bangala shu poi nga klam pen kre ba manne nga wan nasionong nga poi shane nga klam pen bit pen biang ba ya ka live stream te kadon ga jing thut adu arsin ha ban le te wat sngo ai wat ju ya tho ya ka jing duna na kalinga jonga ngan sale kamba no te mata ki players ruk la rung san pu argut la lang rung mata te baro kan poy nyo pongun te last game mata kamit may the best team win ya kolis te wat le start shisha ya kolis wat le start ya ka team kolis i baro hinga nam ong tong kolis maroi ni kolis i baro ki penma shisha ngali ima first game lu kumju second game lu kumju tambah kim yo chicken dinner du dengan ong bakin ra ne pi ong kumlo chan to ong to batai pi chan kin ra dem ke tim kulis ngate maru shi ngai i ba tim kulis kan sara manta kamit bat la shai ka sni pat ngam tip ka don ne am ngaklam pat page apo jong ka group hatu ki akalis ki don ne am ken yale kala shai la ki yale kai sla shai ka sni mark my word la pim ready na mata jong ki ka bumut nai rung hiru ha ka scream go jong nga tengok ong baik ki bom nut ban challenge ki kemut bhaban ai rung scream jongin ma scream jongi ke scream ka ba e bha ka ba pin chuan le kam kai malu mala ma chuan le danda nge janga naya persang la sha ka sngi ke de khatsan spa ding ka price pool be free but hadu arsngi pni le ka ya ni khatsan spa ding ka nam ta scream te sngo bha ban share ki polok jong phi ya thui polok jong phi ba ka scream la sha ka sngi kan de live ngan pen ibet live hi la sha ka sngi bat la shisngi shitarik ngin pen ibet live dan nata kadau so ong ba persang ban ya join lang pada pikwa bani lakai
yaki badan sap Albes Starling do 7496 kan ong nakabashay. Bayaki tu ki players ki badan sap. Pet ada pipen i menta naman nakaliang nga jonga si shimet bagan kana nakabashay. Nga shimet ada kita kana ki badan sap ki bapen i ka sap haka scream ka jonga. Ngan shim gitu kena ngan lamdai bang shim ngan kersan gitu kena tang ba tang ka weng kwa penting kenapan bakim de ban le thok kim de ban le tu kim de ban stang ban le cheat code ban le cheating mo ban le inu ki kam ki bom su tanat kum ki players ada ki kwa ban kalian jonga ngan ajing kersan ya ki ha bakil le kai di wi tournament ke ba he pen i ka sap jong phi ka scream ka jonga pen i ka sap ko jong ki kena ka scream ka jonga join ya follow ya channel ka jonga JDX James barangkat join ya WhatsApp group kani kabla ada pin nga pok achat join but ong ti khana bakani lai kai ha but pen i ka sap ka jongki but nga ngan sa sponsor le se kila le don company lai kai di week tournament but na kani ka game ne tu ep na kani ka jing ka screen ba bang pani lai kai man na kamit ngan page kinu ki team ke bakham idakat kinu ki players bakham dakat kinu ki players badon shisha ka jing start ka jongki ha kini kisni ki balada batai kini ki players baro khote ngal ong ba kajing lại kai kam dei tang ba phinang ban lại kai tang ban siat nang tang ban phet kam dei kata kajing lại kai kamu kadi ba pihab ban la landat ya kamap aka juga por pihab ban la landat ya kajing rotation pihab don ka buj ka bor ka jong phi ka buj kajing start ka jong phi kumnu ba phin rotate ya kamap kumnu phi long kum ki assaulter kumnu phi long kum ki IGL phin batai kumnu kita kinong banyada kom ta ter ma haga game ngarung apa kita pai bangan batai ki kentin kam nang than long dei kum uwe ni ki uples bujui ra pani lai kai na ka pos bang ju lai kai li na ka pos par haran kan bang pani lai kai ki we ru man tang apet ba bang lai kon duru ki player national but international bang lai i ka jing lai kai ka ki kum nu ki lai kai tenga kwa baki samla ke jong i kan kiu du khang tu jing khang du khang tu jing khang te Yana kali ang jonga nga ong ba gitu ki players namar banga yo sngi ka jikra na shate mo sui ay la pa khan jingkap te ta daw nga ong bala ki kwa badan ki iti khana ka badan sap join yang WhatsApp group jongi nang ta join but follow ka Instagram jonga ka James_Kingsman but kum ju ini channel ka jonga ko di ban follow ada kim follow nga namla island eki bakin dronga ka game ka jongi This hani is a simulation game set in a virtual kamde world bangale he and ne does mga not represent kamakor real bengale life. nakabata ka Please bahaya play in baro bakin moderation, dip bakin but take frequent ya ni breaks, ka kam ka and bangale play man responsibly. Tito, Albes, thank you for your comments. Kaba pipan jengmut nang ling jonga. Nala batai ka tu ngit skam ki samla et ki happy birthday ka jongpi ki khana ri ka jongpi. Tapi kwa bakin long ki players ka batbit. Pai kai pen i ki sa bak man jong ni ka stream mo jonga bale se nga bat phi kum ju. Ngin se isno kilang banyalam nanti ki samla ni ki khana ri ki ban sam. Mo Tito, sorry. Na kalian jonga nga aku blai sa sisin ya kinong pet ya pi ki viewers ki subscribers ki jonga ki bala ya kersan yang ngai ka channel ka jonga nangit scam ba kajing kersan ka jong pi kanam kut tangkat ni nang ya kiu suki pasuki mo nang la ruban pantalon ya ka kam ka joni here we go aslan ka tournament mentah te ong pi hakachat manu barra ong nakaliang ka jonga tinggal ada bi manu banra te sana nakaliang ka jong pi ong manu banra te tang ba ngam tip ngasu ong ta ba ngam tip manu ban kli ha ka bakut tang bom poi perkhat ki tim i kom bakin ra andai ha bakut cibit ki wan ni ki tim chubat hok ban hak ki khliap no kala pan ban de ki ki tim ki ba kam pro ma to last game rondo map ka map ka bahe na bahe du ta ma po ka BGMI ka PUBG no to kijing hair ang to klay hair bungut ni iba naga team jong ini jong chahe ru klay hair no but klay hair hang ni hapo new factory but kat test track ngani pait langi gini manu kini fight dengan pait manu ban poi sho po maran ya kita hingin pait team number 18 team friends kini te dan pait lang ini menu la poi hang te hang ni te la ibang jahi kan hang ni te la ibang ja menu bani tam sa suloi menu bani o fight chwa dengan pait
na ka tim Jong Uzi. Indonesia kila yo. Indonesia kila fight nang tay nang niru kila fight. Anjing elek ka bayabun. Bat din bat kemat kajing elak kai kala tenru ha pej hang tei ulan nok top dog ya tonmen nok nang tena din ulan pej players kedang keleng penam la man suang mangan suyang kan bamon lek kan bamon dan kalian jong tim jong pej hang ni tim 17 di dalam MRM kedang hang ni hanjan kita syukur cuma hantu bang shotgun kata kembay oh don bok boyo andre te lakun artan na kalian jong wai tum ta satakan playa fight bang kilai fight lang ke don lang haju iman akrai hantai tangan pet sang tiru kadang kajing elek ka besar kai ha MP gini kembay na tangan poi sa hang ni manu hanya banyak fight tau. Manu banyak back. Indonesia number 7. Team 7. Indonesia cuma Red Bull. Ngaduk menikkan mabet. Sotrun UX. Son of God asyik nok. Polis lu lanak lu makor. Sayok Nadine dan Pai Nadine dan long kai ban supaya sak kum tu long lebih. Kanjing elek kalau ngambil ida ibang dan kena. Oh, pet mana di call kenapa ban mok. Pet biang hang tei. Messi debut dan summer way hang tei. That's semua kan. Oh, lanok. Cuma ban mi kulmar hang tu non mlong pi. Kodu lawan Mani Arab ya, that's mula suatu bodan setang marway lawan pendap kodu ya utot les lung manu hang ni bayadan utot les lung hang tu kodu ya dan lang paling sakut kum tu kodu that's pihak belajar Arab kodu ndai tu kodu tu yang saaju Triple 7 8 mana duk mana Triple 7 hang ni 1v1 oh knock salbit dan yok na kaliang jong oh yok kita kum tu dari ban sutu bagi players kendon baca hak ni ke area kum cutur kulmar kum tu kam dei bi ke basuk cutur kulmar kum tu habayale oh kodu ula pendap red sulu asyanok Messi the good saya gidan gitu layak fight PC kita itu Polis open mare reflect polis knock polis finish chismdan polis nangalim polis malam macile kai polis mencumi untuk kamdai gerukam ya jing kita ini sekimi dan idea iman ya koron rumam kuno banele kai oh kuno turu 1v1 ada Yosef baru kamla man pendap KP oh last brown nice KP tim KP kelapan ibor na last brown katul asyak pendam na part you last brown tim 11 ke KPE kapan masih sya ke players ke berakan dekat sudah kidon tim ni lebih ki ong syelek mulu malang ru de players ke bela imai masih sya ke beran ibadah i syirkai sya kata jingelek ru tehani ni fight di Morgan
Kodu layo man recall biang laya fight biang sai sin imat Tiadon lang haju si team or team magalan hitman tu laya fight lang sai sin magalan la cook need pen para bay kawang para bumyo poe jaka ba de kawang 7 asanak biang nadai ba push hang ni kemuk layo so ka jingsa magalan jo nadu meneng ai iba menjudu kin nama ikana ba approach ka jingni tola sanok yang Messi boy ya ublat Zeus tim 777 kelapan ma nadu meneng ka lobby tim 777 ka klam island eno persatmen sim lana kamtam bad lana hi shipo kill gini ka tim layo ban kill mat shipo ngut layo ban kill sanut lana layo marway kajing isir kai kajing la kai gini siapa kila push saya kira gitu tim 4 tim VLR ESP menen gasngi itanat bagi la kai manta gasngi ngam yo snu karteng na du menne banga iman aklam pet yaki ngam tip along komno ane du menen long jar jar banga aklam i kajing approach joki kele ban pet baham ta gasngi tim manta gasngi kapani bot saya apa ni board yang kena along kom tim ko ni na kasi na board damage siya knock ya top dog tang ba happy ban lang mag siya tur kulmar kom day VLR ESP oh ho yoi lana pin Hercule Martina ite dan jeng map dan jeng map kini siar kila yo adunya oke dahat tim number 16 ini ke VLR ESP so bah kinong page ai comments ke jongpi haga chat ke ke bapidon kaman pentip jeng wat jeng tip ngalian jangan persang comments sang men reply ni live stream te ka kills ka bay ngai i ka babun tam di 777 kalapan kut ci sayam paro tim number 19 kalak lebit net kana te ka zone kana de ka zone stage 1 tam ni ka zone kapat kut kana sedang hang ni ngat ngai kan sadon ka jing le batin bhana tim Messi tim good namar bakedon hajan ufa nomlong reban kia tang khaderu namar batang shu kia ken one back kini kemud onumi recall shu players jong jong te happy banda bajar jar le kai bha lawan ya round lang ni te don jing mahi ban shu le kulmar kam der kan ti ban shu le kai kulmar to le kai bha lawan round kin rung kini sibit kim poi perkhat na kaliang jong ufa un sa sa fa sa khruit ule kai bha kini nang yo 0 kill pejula 1 pechwa ulai i bakidon hang tei da ka basuk sibin KP president laya fight tu hang tu ulai i na kalian padu kini KP kila pendap sisnan imat ya ka tim jong u kodu this in anak ya u yu kani timur red su lawan man cover ki porok jong jong tang su bakla khandet long tum long man chui apsa hang ni para baya fight para bana ele mentama pet langi kini rumah nadu mena kami pet su gini tu zis im la le chatai ngat harai un legbe lan smoke cook need oh countdown need knock it eight kami knock tiat para damage nice open air phi amare te dan jigma phi perlok be it batiang zsim na try kam na do le kan nama nadin sibit unyo nadin unwan flank to la knock kodu la knock ekp like click nak Malaysia le shrai KP last brown menne lapan ibor sisa mentang atrai un la ne em hal ini okil kini sek le ayo te KP presiden lawan
unsur i kini sia kini game point perkan kendai ngut kelala man kill mentah gila lekai bahan kaliang jong ki zi chahe baik na din ngala ong na tim sayo last brown la cha knock one sakatim biji bara mene la knock biang sa upadu goni hadu sipo kill kelayo berkene dia game ka balak long intensif bah nadin duwan nak khamar duwan cha ikan ni lek pet kini sia na thara kala shem jing EQ betul super kulma ke person layo godu ni shot finish ya padu goni chi sendan bat kilala berpendap dah sendan lagi tim biji maka mood ban be yang sistem berpendap berpenyo like kilala berpendap tim jong zi chai kala yo adu shi pokel nak mentanya nu kali be tong pen to hang te umau don la ong don hang umau siap KP president kilala no hang tu titima ali yesu itu kami lele itana satu jingnya fight kini sa shisien ngan pet yang kini sa shisien fah ulah tia sa aju ban kia umlong dam kia umlong hang nu hang ni lele ini lai tili kita ni habanya fight lai tili kita mana pun yang unbox shwa ngati ngam tip syuk ke ban jia kini sia abagi shwa song sa ang ni ngam tip syuk kolis bat 777 kilaya fight tim kolis ai jom kolis menangami isu 777 kita na ai ini kita kenduk lang kita hap arkil kelayo ini sia hang tu ken jom tim kolis update na jerong jai kolis ayo ada saukil nyokil borok total kan om jarak bak ini sia klara sindon ti ni kamat bam kami lasai kesni tim kolis kan syaitu lupa kenang don sekiwi wiki veteran kenuan kenya fight utu uwe nak wasong hang tu marway anok lawan kolis te Melayu EU te namun pendap yo na pendap lu ni sa umpa the 777 kila yo bun kill bagitisia Cook unit Jason Kawang Jeling Tata mendena ma Tasa unit Cook so unit pendap Jason dan se Cook so unit yes Peru top dog takat top dog to let no Nawa iban pen nos tamar way bandit dog nte ke iba ani 1v3 jan yo nagaling top dog so it's a good game top dog tang ba bakatim kolis te pinam la li an waso ai kan ni kalau bi mentang skite kini kisah ke baik syong sa habar nyeng Basyong sa abar yang balik ini siapa deh? Aduh mentar kempat dia lek sopo. Taman recall, alpha la lek sendan tu telakut. Tu layo, layo one recall dan bag site gang la sanok nok 8 ban. Sab gitu jing mare sitam jong site gang. Andre la sanok nok 8 ban. Kias ban lam musuh tu ban la ban recall. Andre stage 3 la dei kalau kam lek sopo. Te pinam lali Yesu hang tu te kini we rukan sedang ya fight amoxicillin kini jong ayu kelawan on lang sai jong meralu kelai push jim tim polis atau kinla tharai atau kinla nem siat open air hang tu hila da day ban siat malah ong nga ada ban kruit tang makim ya yo ada ban nok inam nok e kolis te mentoy pi sini le na mentoy pi tu Morgan nak siapa pendap la kai bahak la yo bul kill ham das ngiru san kill
đây là cái bá sorry Exodus cái lại yếu buồn hai cái xe tầm là yếu knock cái thì vậy thì là tiếp đòn này là cái bá thì push bánh này thứ pick sẽ là nút belum belum oh finish season done tata bye bye good night long lại cái bá thì nằm map đang lên rồi em kin bè kin thong bè rồi đấy thì sport league team ha stage ka number 3 kidang dan haru arpo prangut ke players kurang dan upload ka lobby te hopefully bakla man pendap ya kani ka game but ka jingi fight kala long ka bai itanat sesha bang kerman bakal isap shu nak lagi player khasi ki jongi oh na ni bangsa kes balam udang in marway udang dan marway hang ni tip sibut se ayu like pet udang la em recall center of attraction tila sakut ha ka team jong chocolate hang ni team fit ke banja ka team number 4 ada ka team jong 0 dan pet lang oh kalaya fight na klep ban pet KS Banlam kala asya ban kala ban dala de yala de ka kawang na ka tu ka yu yala de hi are yaar kami ang are yaar toh ini siapa team 16 ka team VLRSP ya dan maju nanti kita push layak benak nanti way kat arkil kini kelalawan pendap ima sisa kadang team spirit kemudian kai team spirit itai dan marway hang tai team 15 dan marway hang tai BRDR dan hakim BRDR itu benar betul nanti kalau sahabat cek mai kan ini kan cek mai ini dan keteng ni kai kemudian la si ban kembang keteng la ban players yang tip bagi budi keteng ni kemudian ni semua ban batai lam yang apa kacan kena mengganti bagi players mah kajingnya fight kalau long ga bashir kai ila abang kan po aim kat antu layok bandok na kalian ke RTR ini blank keteng blank bet ting nang aku ban kali balik kidon keteng blank kila si ban long blank bet ha am so cool nang si keteng joki oh la finish she's done ya ka BRDR da uno fia zoro ka team 16 kala pendap sendan da zoro ya UBRDR VLR ka BRDR ta pendap sendan da ka ESP ya ka BRDR ta itna sisa center of attraction ya ka team jong chocolate ka team number 9 sorry ka team BG mane klara chicken dinner who knows mentaru nama ba ka team jong kuris kulang im kini hi ya ka top table number top table manu banra tingin pet hopefully bakin ni ora nagaling jongki lawan point sa ka team jong kolis hang ni tila ibang nyo team stage 4 R prime player tinang don kay ka banjang ni penma chocolate tim kolis no fear maralu la pendap yang saisin kini klay push fight menabar zone dapat kuit bet emdan jingmam dari kimrung na sapo sibit kila janjar lagi okay bet you man right ni bet you man you 5 bot caveman man caveman black dog ti udang panmahi maru-maruin duk mene coklat la abit triang yo black dog tambahkan nilai black dog red bull like kill kelala menyo nama tak tim ujung pi itu goting
Ini mentangan page bej yakini ke jong ka tim jong ubiji ba ka tim kolis namar ba kini hi mentangas ni kila barra ya ka final. Namar ba ka nangalir jong ki kila ya kai bha yakil su kila yo bun bha hang ni to tukin push down manu banang taw kolis no wanya ka kiat uklam pa kolis na manu hang ni hajan. Uklam poi pakat kulis menu benar jantan ba ula sukawang baik do unit baik do kuk do unit nan geram kulis para baik kawang moltav geram kan dapat hantu lasa nok kelaban kulis penma sisa kulis riukil kulis Wadah Alex dan tulis teh. Kulis pamro dia kalau di parapan. Nada isir ke shani kulis hadun riung layo shwa nalo kata layo nok biang nalo mataw nok biang si iway. Hang tu tengah kenabun pendap bici senang. Namai lah pendap. Amok silin lah pendap. Lah siapa pendap senang. Paitin kulis salia hru kita ngarin dia sampai maritip baki pal ke jom uken saya dai unang ten jom te ngai I katu ke baga biji nang mudur bagi nang ra no handrai biji ala saknyat no cek shoot jom kulis hatu ni kan biji ke dekat jom ti klasik Judan terjun miss shot do siap do. Ini layo ban kill dengan tek. Yo coklat do lah siapan up shrip no bet triang. Nah isi polis no like patch no te polis no up yang tu hi yang zoom hendian layo ban ri yang te preng jong exodus kedang don lek kai ba kedang don kita ru layo kill bun ba tangan supaya ki hendian khatar kill kala pendak kami. Kang babak lah kada kali gian exodus hendak no. Manyada na kalian jong kolok jong exodus ada umla manyada hani ka por ba mentan kalian kai baha umut umla asyuk ban kai baha umla asyuk sunan ban ara ya kai baha ru pa kami lek Zoro kan riu kill kini serayo bag mentan sama kai Tibai ma sudah menakasngi ke ESP season kapan power memening kasngi kapan power kasngi kapan power kumju hi ya ke players kolis layo biang man kill ni babun ngut ani kolis tackle layo kolis klem map ula bam lut ya kalau bi barok away ong bi chat kadai dam Master X to blank okay da unit masa kerwit na yomak kulis susutu ban yarap kajing salam yi not in a hurry ban yarap kalau sampai situ berang lah maksiat pendap cuai katukin kajing kan katukin taktik ke ban yarak kai kumno ban push kumno ban up balong patient kamde balong kerkijat bala shot knock kumud mari no tang ban yarap sin long si AP sa stang lightly ki team prangut players kenang don Mano banra nga lapet kin rasuk bet na kaling jong tim jong kolis hang ni kini ru kelawan mare banwan arab polok nekiti kila upbet haban biang lanu kinwan ki polok jong sangi up hang ni te tiki polok pe ji ong pi ya kachat mano banra ini ka final mano banra mano banjok tim ngaman ta kasngi ngala expect ka tim chahe ngala expect ka tim ya ka tim speak ngala expect ka tim ESP nganday ting ima kajing siya ke kajing ka jung ini kapturo kumo reflex niyo ani reflex turu nala para bayanak la sanok kelak mana coklat layo kam se makuna din hang token
Ali ka tim polis man ka puar haka final stage be kim jula ban pendap to kani ketingan ang kermen bakila ban pendap yang ka game long ngam tip kila na menta namar bu chocolate dan hadin marway un bam jam kitai chocolate cai ulit pet nala ban revive no ngatrai this is the best time bakin ra sendan are kulim no kuli shumut chocolate cai ka kuli jam pi. Nice chocolate, nice. What a net. Balik pikem chocolate balik tu. Kolis la late no season dan na ka tim jong kolis nga expect bet haman la ka game. Baru lightly ki game kelapan sab no chicken dinner ka jong kinala bakle ban kill bun ha PUE manta ni ka tim jong ka VLR ESP kalau adu cut kendai kill. What a game. No Fear Zoro pra kill. Manta kasih college bodo No Fear Zoro kelapan sisa bagi top team bagi top players. 1v3 1v2 manta haka final match. 1v2. Come on. Hantai wa abai hajing king kini ruban push kulmar kimnut namar bok coklat tu umdei player batlot player badakan. Coklat unang kumno ban approach kumno ban yu un plus lakuk ya unit bakla jakaban berat bakla jakaban kawang ya unit satu ya i udon HL satu kali i hang tu kala kawang nam mutaf aga basuk la yo na kalian jong zero ngatra zero kan yo na tala men tapi kumno ban kalian joki katto kading traka game Zoro final kill. But PUE bakat match kalau ngabag itanat si siya hadu kata-kata di perlok ngan siya tu EP bamanta kasni kadai tang kading sedang lasai kasni kadai ka match ka ba ibang ba ka isya kay balasay kasni bangan peti kana EP balasay kasni dalay lay ru em pinmis pin sababe na mar ka match lasay kasni kan sa bon mga ki players iban nile PUE bon No Fear Zoro uyo adu kandai kill kolis uyo pra kill PUE nga ong team kolis ngala expect bet bakin ngam tip balik ka finishing ki cuba kala ba ka finishing ki haban study ba nga bede ka finishing nga tim jong kolis mo ang cuba tay dupaya ki kim de ban kerki ban na kan kisa ka way pada ba nakalian jong ka tim jong kolis biang sa sisin dan ba haba ki push ya ka final ban pindah finishing nga trangi i ki panik kala ban ki panik no. Jadi hang tu hipit ni kejeng patient halin pada kipaning nak ngamtip balik kalau tu kami mengang besar nga 800 kata dengan cuong ba kipaning no halas. Kalau saya kasih lala pindah yang kai biang cuong ba snoba be patient biang saya sen ngakwa mani i berpinra ya chicken dinner tang gawe la saya kasih dalam penuh mo. La saya bala sisni ka match. Te katu perok ni i ka match kalau ngabi itanan berkini di points ki ba pila ban points number 6 satu Euro ka tim jom ralu gini temen ek dan lang hang ni kum tatar bat ka game kam dei ba what a game and what a match kills ki ba ima ba shirkai ki ba yap adin ki kills ki babyang ta sha ki ba yap shwani kong ro ba kan kong ki kills babyang pe kum ni 777 halu 7 kills la na le tamat top 13 ni yo ban sha pan yap ba top 13 7 kills plus ni artil total baru ki yo begini bahadin baru kau kiyo kipir bun hadu dan kumba prakils kiyo kini siaru kini jong ko du ZCM do kini kiyo bin kills ba kini kiyo du khatlai kills kini do kam kiyo nomor kan du yap no nang koloi it's a good match good game na kermen ba lasai kasni kandon terjingin kai ka ba itnat hadu kata badal dak la bun ba tim ngila amat penilai kai banjit tu let's say di top 8 dan top 16 section na bata ka final ba nila kai for the next day. Kalau saya kasih ke players kan super tip bat subha ban share ban like ban subscribe na bata program na bata ka tournament joka scream ka bala sai ka sngi ka banin panlong share pa jong pi pentip i pa jong pi ba ngai pa la kai team silu ki ba itana ba hadu bata kata na mo ba team teams ka ba share ke si sudah baru kan so hasil ban share like and subscribe ngangalat ngan ngampit kita kan am ngangalat ngan kasintur jong ngangalat nam di da ko siklat ngamptip kan poi kan no man thanks to subscribe kelas lang ki pasuki ka subscribe pa jonga kalau sibun itu no subscribe
Badang ye share, dang ye penting ki polak jong pi ke badang kwai le kai ka screen ka jonga ka channel ka jonga. Ngan pedeng kulu pi tama follow ye ka channel ka jonga. Ha juga por join ye ka WhatsApp group ka jonga ka ba. Ngalabu hang ni hapo ka chat. Ba ban jai ka ban share ki polak jong pi ka ni ka chat ka jonga. Ka ni ka WhatsApp group ka jonga. Share ye ki polak jong pi bikin join la ki kwa ni le ka ba ki bun ki news nim pa pelan hapo jongka. Ni ka WhatsApp group ka ba. Nah kalian aja ngapain hang ni apa grup kini di points ke bagi kill players come to tetap for the next game for tomorrow te tang katu hi porok borok khot khoble shibun khoble sejan lu ke dengan mata lang ajong pi ke bala ayu ki ban se ka buy entry kan ka buy entry boss la sha ka sing kam don kan ka buy entry ka de free ka ba ni le kai hin ka pla ka jong ka price pool ka ba khat san spa ding ka ban nga pediang lu de baro ke ban le kai pade so ba share kan ni bat ki ban nyale kai ki tu ban share ban like ban subscribe ban haju ko por ngakal padet share like and subscribe di follow ko jong pi ong follow ko jong pi kan long free of course ka ba entry la sha ka si join yang WhatsApp group kan ni ka ban ada pin ngapo ka chat join la sha ka si ka join mata ka si bala sha ka si ngin sa pelan ya ki details baru ko ban le kai but on sa penyele kai arsni ka mat no pandan arsni tomorrow and day after tomorrow kan di final pertandingan de la ki team ki bun ngin penilai kalau yang saya kasih penilai hinggap nak match dengan sesilek ki top team ki ban rung check final ha kadi 2 kabadi final te follow i movie JH8W ibala comment sekali tak perlu kabadi entry boss nganong 0 lah saya kasih 0 prize pool kadai khatsan spadek ka bat ya ka game kalau kabadi tanat so ba share di follow di saya good night, thank you, and God bless you all. Kan mau bandi cibun wat judi kiat, wat judi blocks, kaya ka game, kaya ka por, ada kaya daga jingken, kata daga jing seneng jangan bamal kasih, bat yai betin, yai beteng nak kamataban, bat exercise tang ya ka jing kaya game mobile, exercise ka met ka jong hidup komplit awal sampai sama kaya biang nama ka game so jonga hapo outdoor games, kadang artillery, kawai football, kawai indoor game hi kadai ka badminton ini arti national lah bani like kai pi ki porlog so bah bani like kai bah prepare ka mental ki jong pi consistency is a must team police what a game team police and VLR ESP what a game at the end but menelu ka Red Bull kala pani ka tu ka BG ru ngai i bah team BG ru ka de team ka bang imma bah 777 lana heads off ni kai ka imma team chahe ngai i ka jing la ka jing phim ta sing kham ja ka de ka final phila pan i ka bor jong phim dai phim la ban ko bot ni ka ban bakran nang snang tele se la sha ka ski kan namdar kan issue prepare for tomorrow and all the best to all the team and see you tomorrow thank you good night enjoy mosquito bite sleep tight and enjoy mosquito bite. All right,